bakunzi ba Gisha TV, uno musi turi kumwe n'umukozi w'Imana adasanzwe yitwa Niziryayo, afise urusengero ngaha mwiki, urusengero rwitwa Kingdom of God International Ministry. Uno musi twamugendeye, tumugendera dushikiwe mbere twagiye kuyaga, tuza kuyaga bike bike gusa mu cyamake. Rero twaguhaye kaze Apostle. Asante cyane. Urashobora kuvuga nk'akajambo kamwe uramutse abadukurikirana kuri Gisha TV? Yes. Ndabasuhuje abakurikirana Gisha TV aho muri hose, ndabaramukije ndetse n'umushumba mukuru uri mu Canada. Uraho turabasuhuje amahoro ya Yesu Kristo abantu namwe. Amen. Rero no musi dufise tubazo tubiri. Twumvise ko waraje gushigikira umurimo w'Imana muri TC, kuvuga Transform Church in Nairobi, kandi washigikiye umurimo udasanzwe kuko turi mu nyubako, kandi twarabonye ko wakoresheje igiterane kandi igiterane cyagenze neza. Hama turagushima cyane kuko umurimo wakoze ni umurimo udasanzwe. Uno musi rero Gisha TV yakugendeye ishaka kukubaza utubazo tubiri. Uzo tubazo ka mbere ni ryari wakiriye agakiza, kandi akabazo ni kubera iki muri iki gihe apostoli benshi cyangwa abakozi b'Imana benshi bahagaze ku bintu. Urakoze cyane cameraman, Imana igumugisha kubaza. Ndashima Imana cyane ko nabamenye, turaturanye n'abavandimwe duturanye ducanye ibyanzu. Ndashimira Imana ku itorero naribonye iruhande rwacu, numva ko tugomba gusabana, gufashanya, dutekereza kuza kubashigikira umurimo w'Imana, kuko njyewe nifuza ko twese twubasha gukorera Imana. Ndifuza abantu bashaka Imana, nkunda abantu bashaka Imana. Rero uwo sanze arimo ashaka Imana, arimo yubaka, arimo arema ubutumwa bwiza, numva umutima wanjye ushaka kumufasha kuco nshoboye, kuco dufite. Rero ndashima Imana ko twataramanye nabo, turabashigikira, kubaheza gukomera, kugira ngo mukomere bijya gukunda. Kuri turi ngaho nyene, ni igiki cyatumye kigutera kuza ukavuga nge ndakeneye igiterane cyo kwitangisha kubera tubake umurimo w'Imana? Ni igiki cyagusunitse ngo usabe umurongozi wa Transform Church ngaho i Kenya ko mwokora igiterane? N'urukundo rwansunitse. Nubise mbakunze Imana, ngakunda n'abantu bayo. Rero mbonye umuntu ndamusaba ngamubwira ngo ndumva ko no kwifuza ko twofatanya. Icyo wawukora nakibonye ni cyiza, ndagishigikiye. N'urukundo rero rwansunitse, tuzana n'itorero, mbwira itorero nyoboye muze tuje gushigikira abavandimwe, tubatere ingabo mu mugongo, tubakomeze muco dufite. Urukundo burya nico ufite n'umutima wabitanganye. Rero nico ngico n'urukundo. Amen. Rero turavye na titre ufise, nuvuga apotre, mu cyongereza ni apostle. N'umuntu aba afise amashengero menshi, abahagarariye amashengero menshi ku isi yose. Mbega hariho andi amashengero uhagarariye? Murakoze cyane. Nibyo abantu bibwira kenshi kuba muri apostolique si amashengero, ahubwo n'umuntu ujyana ubutumwa bwiza, ujyana mu bwami bw'Imana, wamamaza ubwami bw'Imana ku isi. Arashobora kugira menshi nguko yogira abantu benshi gusa, ariko adafise amakanisa menshi. Amakanisa arashobora kugira ikanisa rimwe, ariko ajyana ubutumwa bwiza, ajyana ubwami bw'Imana. Apostolique ni ukwamamaza ubwami, ni umuntu uwinjiye mu bwami, uhamagarira abandi
ku bwana uvuga ubutumwa ugenda yinjira inzu n'umuryango. Arashobora kuba ari umuntu ugenda ubwiriza inzu n'umuryango do to do, uwo ni umuapostolike. Rero ku bw'icyo kibazo ubajije, mfite andi makanisa ariko ayo siyo niratana cyane, niratana ivugabutumwa mfite, niratana reforme mfite, ndimo ngenda mpindura abantu uhindukirira Kristo. Iyo niyo apostolike, umuryango ku muryango cyangwa umuntu ku muntu cyangwa igihugu ku gihugu, twumva ko dushaka kujana ubutumwa, ni ishaka ryo kujana ubutumwa bw'Imana aho butaragera, cyangwa abatabufite neza ukaja kubabwira ukuri kugira ngo bareke kuwufata mu buryo bw'amadini, ahubwo bakire Kristo nk'ubuzima, batakire Kristo mu mihango y'idini. Uwo ni wa apostolike, uwo ni apostolike, uwo ni umuapotre. Rero kuri ico warubajije, njyewe ndumva ari cyo cyane, ahubwo igikenewe ni content, ni message ufite niyo wowe, ibikorwa ufite nibyo wowe. Amakanisa muri Kenya dufite 2 gusa, ariko turakomeye. Amen. Kuri aho nyene nshaka kumenya kuko ni ikibazo kirekire kandi cyagutse, kuko abantu benshi bagereranya apotre n'umuntu abakomeye, abafite amashengero menshi, nawe ukavuga ni content uba iri muri wewe, ni kuvuga kujya ku muryango. None itandukaniye rya missionnaire n'umu apotre riri he? Murakoze cyane. Missiologie iratandukanye cyane na apostolique. Missiologie ni support. Missiologie ni support, naho apostolique ni message, ni jambo. Missiologie ni iyo terme n'ubundi ntabwo iba muri biblique, si biblique. Terme biblique ni apostolique. Yesu yahamagaye niyamihamagara 5. Hariho umuhamagaro wenda kuba intumwa, hariho umuhamagaro w'umuhanuzi, umuhamagaro w'umuvugabutumwa, hakaba umuhamagaro w'umushumba, hakaba umuhamagaro w'umwarimu. Rero abo bose ni wabeba ubutumwa, n'abantu bajyanye ubwami bw'Imana, wanabeba ufalme wa mbinguni. Rero apostolike yirukankana ubwami bw'Imana. Hanyuma rero missiologie ni yaje nayo muri ubwo buryo, ariko cyane missiologie ni ugusapotinga, ni support. Mission yabo nuko basanga abantu batishoboye bakabafasha. Ariko twebwe apostolike si cyane, yego ikigenderewe ni ubutumwa, ariko tubagezeho. Imana yigeze kubibwira, yabibwiye Paulo, na Paulo ageze mu ntumwa barabimubwiye, baramubwiye ngo ugiye kuvuga ubutumwa bw'Yesu ubwami bw'Imana, nugera mu bakene uzobafasha. Twebwe iyo ni cya kabiri, kuvuga ngo mbafashe kubifatika by'umubiri, ariko icy'ingenzi ni imitima, twirukira imitima. Ariko missiologie ubundi yari iyo gufasha abantu mu buryo bufatika. Ariko nabo bavuga ubutumwa, bavuze ubutumwa ni kimwe n'abavuga ubutumwa bavuga ubutumwa. Hari akantu hejeje kuvuga ngo ari amatitre 5, ngo abavuga ubutumwa, anavuga pasteri, umwarimu n'abandi. Ari umuntu usanga yita ngo ni apotre kandi ni prophète. Est-ce que iryo titre rirabaho muri Bibiliya? Rero ibyo bibaho, umuntu arashobora kuba intumwa akagira bino bindi byose. Intumwa irashobora kuba umuhanuzi, intumwa irashobora kuba umuvugabutumwa, intumwa irashobora kuba umushumba, intumwa irashobora kuba umwarimu. Aho nyene kuri aho, kuko kenshi uri amaposte y'abantu arashobora gushiraho ngo apotre prophète cyangwa apotre bishop. None nka twebwe tuba tuzi ko ikintu cyose gifise umwanya wacu, ariko we agaca yita byose akabikubiramo byose cyarimwe. Abashaka kwerekana iki? Iryo zina ryawe
umurimo ukora niryo zina ryawe. Iyo wiyita icyo udakora nicyo gihe uguma kwirundaho amagarade, ukirundaho amazina, ukirundaho amatayito. Ariko icyo ubaye apotre, ibyo bindi biba biri indani muri wowe, si ngombwa ngo bivuge. Turaho nyene muri content kucyo nyene. Kuko ari abantu bimika abapasteri kandi ari profete. Eske profete afise ubushobozi bwo kwimika umupasteri? Akasengera umuntu ngo kuba umupasteri kandi ari profete? Ntibibaho. Nukutiga. Nukuvuga ngo profete afite icyo yahamagariwe. Icyo yahamagariwe ni ukubwira abantu iby'Imana. Nyuma y'ico ntakindi afite. Ababwira uko Imana ivuze, ababwira uko Imana ikoze. Imana iramubwiye ngo nakore gutya, Imana iramubwiye ngo nakore gutya. Rero iwe ndakora ikindi, ndakiwe akora, ndacyanditse akora, akora igiha icyahawe n'Imana. Nukuvuga ngo icyo atahawe n'Imana iyo agikoze abakoze ikinyume. Nukuvuga ngo iwe ndakindi akoresha icyo Imana imubwiye. Ubundi abemerewe gushumba umukumbi cyangwa se itorero ni intumwa n'umushumba. Abandi bose tubemerewe gushumba. Umwarimu ndakwiye gushumba ikanisa, ndakwiye kuba umwungeri w'ikanisa. Umuhanuzi ndakwiye kuba umwungeri w'ikanisa. Umuvugabutumwa ndakwiye kuba umwungeri w'ikanisa. Abo bose bagiye bagira icyo Imana yabahamagariye, bafite umurongo. Uwo murongo rero ngende ko bategerezwa kuwukurikira kugira ngo babashe kuzuza bari ico barico. Ariko kubera kutakimenya, kubera ko ari ukwishiraho ari amazina bazi ko ari ayicubahiro, bakayishiraho, nico gituma uzureba winjiramwo ugasanga si cyari kwakora. Karakora bitandukanye. Yego. Rero kuvyerekeye ikibazo kimwe kuvyerekeye umuhamagaro. Wavuze ngo umuhanuzi ategeza kugenda nk'uko Imana yamuhamagaye. Eske ntashobora umuhanuzi Imana ishobora kumuhamagara akaba umupasteri? Imana umupasteri ubundi aba ari umuhanuzi. Umupasteri aba ari umuhanuzi mu ikanisa. Ariko si cyo cyangombwa avuga, kuko afite ikigenzi. Niba afite ari umupastori Imana yaramuhaye ngo ni ubushumba, arashumba avugana n'Imana, si ngombwa ngo asubire avuge ngo jewe ndi umuhanuzi. Deja biri muri yango ni ubuhanuzi. Yes, umuhanuzi nawe uhamagariwe guhanurira ubwoko, guhanurira ibihugu, guhanurira amatorero. Nawe nuko kera icyo kiranyuze kirarangiye, si ngombwa ngo asubire avuge ngo harimo ubushumba. None niba aje akavuga ngo Imana yavuze ngo mukore gutya, uko ndabaragiye ndabashumba, ndaberekeje, nanyugwe nico. Kubera iki? Bumva ko bofata bagafata cyangwa ko bugenda babwira abantu ayo mazina yabo. Aho kantu mazina si ubutumwa bwiza. Aho kantu niko. Kuko urabona je nagendanye n'abahanuzi benshi. Ariko kumva uwundi muhanuzi araje kamubwira umuhanuzi mugenzi wiwe ngo ndabona ko Imana iguhaye inkoni. None nkaca niyumvira iguhaye inkoni gute kandi Imana yaguhamagaye kuba umuhanuzi? Nkaca ngira urujijo nyiyumvira none gute Imana yashobora guha inkoni umuhanuzi kandi Imana yamuhaye uguhanura agahanurira amahanga. None niyajya kuba umupasteri kandi pasteur mbanze ko afise niyo ngabira abayifise ukuri abayifise, none gute azohanurira amahanga kandi azomungere kandi ntazovangirwa agasanga agakora ibintu binyuranyije n'itegeko ry'Imana. Yego, ukuriya no kuvangirwa. No kuvangirwa kubera ko iyo ni tamaa. Kizita ko ari tamaa yitwa ni mukinyamu. Umunoho. Abaje kuvuga umunoho. Umunoho, yes. N'umuntu ufite tamaa. Afite tamaa yiwe kiramwereka gusa amazina. Oro twakagombye kureba amazina si ubwo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ugupfa no kuzuka kwa Kristo no guhindukiririza abantu kuri Kristo. Kandi niba uri umuhanuzi kurajana abantu kuri Kristo, nyugwa kuri umuhanuzi, ureke gusa kongeraho bishop, ureke kongeraho ibindi. Niba uri umuvuga butumwa kurajana abantu kuri Kristo, igikenewe
ni ubutumwa bwiza, ni konteni ikenewe, ni ugupfa no kuzuka, no kugarura abantu kuri Kristo. Nyugwa nico, niba uri umupasitori emera kuri umupasitori, ubigendere mu mupasiteri harimo ingabire nyinshi, izo zose nizo garura abantu kuri Kristo. Si ngombwa kusubira ugashiraho apotre gutese. None ni giki uhanura abahanuzi? Icyo nohanurira abavandimwe bene data dukorana umurimo w'Imana, nibamenye ikigenderewe n'iki Imana yaguhamagariye. Nuwe murimo ufitiye content, ufitiye bagage, ufitiye shaka, ufite uwe mutwaro. Uwo mutwaro nyine aba ari ugendana, ureka ayo mazina. Niba uri pastori, nyugwa n'ubupastori. Mu pastori harimo wishurirwa, harimo ubuhanuzi, urahanura, ufite Bibiliya n'ubuhanuzi, nibwo wirwa uvuga. Nyugwa n'ubwo n'ubuhanuzi bwiza bukwiriye, ureke kongera gusubiraho ngo uri profete. Umuprofete nanyugwe kuba umuprofete, tashireho ngo abaye apotre profete, cyangwa ngo profete apotre. Nda profete apotre uba hariho apotre uri mu ibyo byose. Ndamba rero yo kongera kuvuga ngo njewe ndi apotre profete ngo bishop. Ibyo ni ngaho ndakintu ufite, uri vide. Ariko igikenewe ni mumenye content. Ico duhamagariwe ni kuzana abantu kuri Kristo. Tujyana ubwo butumwa bwiza. Izina ufite rimwe rirahagije, riranyuze, gusa igikuru nuko ugarura abantu kuri Kristo. Ubwira abantu gupfa no kuzuka, ukabegereza Kristo, bakakira Kristo mu mwami. Amen. Hari akantu numvise ngo abayumbe. Ari umuntu sinamuvuga izina, n'umuyumbe yiyonkoye ku rusengero yahora asengamwo, agenda kubaka urusengero rwiwe. Shaka kubaza kuko nje nariyumviriye, nagenda ndabwo rusengero rwaruzuye, abantu barasenga, ariko abayumbe mbajije abayumba mbwira ngo nabantu bamanya masengesho. Renga cyane niyumvira gute yoshobora kwiyonkora. Uracyumva? Kwiyonkora ku rusengero yahoze asengeramo, akagenda gushinga urusengero rwiwe. None ivyo twavuga ko ari umuhamagaro w'Imana cyanke ni rebellion? Urakoze cyane. Kubera impamvu zijyatama nakubwiye, abantu bagwijije mu mitima yabo, bafite irari. Yego, irari ni byinshi mu mitima yabo. Nta torero rya Kristo rizana amacakubiri. Nta muhamagaro wa Kristo uzana amacakubiri. Ufite amacakubiri ni shitani. Shitani ni uzaza kuduca mu biti. Imana iziza kutwunga. Kristo yaje kuduhuza n'Imana, ngo iduhuze n'abantu n'abantu bahura, amatorero ahura. Rero niba tubanye n'itorero rijyanyu n'ijyacu tudahuza, iri si itorero rya Kristo, si umuhamagaro wa Kristo. Dukwiye guhuza tugakundana, kuko umwami wacu ni umwe, umwuka ni umwe dukorera. Rero ndawogumuka ngo avuge ngo Imana niyo yamuhamagara. Ubugumutsi si ubw'Imana, ni ubwa Satani. Ni umutima w'ubwibone, ni umutima wo kugira nabi. Rero ubwo ni ububeriyo. Umuntu niba afite umuhamagaro, niba ahamagawe n'Imana, umuhamagaro ndumutera gukorogana n'uwo bari babana. Ahubwo uramutera kumubwira ngo sabira umugisha, nerekeza wowe n'ubundi wari utwerekeje. Mpamagariwe gukora hariya, mpamagariwe kuja hariya, ngawe nyerekeza nk'umushumba waje. Akaguherekeza, akagusengera, akagusabira umugisha, akaguherekeza, ukagenda ukajya gukora icyo Imana yaguhamagariye. Ariko ibi byose byo gutana ntabwo sinemezanya nabyo ko ari Imana. Ntabwo ari Imana iba yamuhamagaye. Nta Mana yohamagara umuntu ngo asiga akoroganye n'abandi. Tibibaho. Nta Mana yohamagara umuyumbe, umunyamasengesho, ngo namara akorogana n'umupastori wiwe bari wari umushumbi. Simbyemera, ntibibaho. Tibibaho, kandi nanje narahamagawe, kandi nanje nari mu bimwe kanisa. Ariko sinabashe, si uko nagiye, si nuko nahamagawe. Yego. Ibyiza rero nuko abantu bumva bakumvira. Amatorero yose, itorero rya Kristo ni rimwe, mu moko atari amwe, mu ndimi zitari zimwe, mu bantu batari bamwe, ni rimwe.
twese turi itorero rimwe, bivuga ngo tugomba kuba dufite ubumwe kandi twese duhuje umutima n'inama. Murakoze cyane. Murakoze cyane umukozi w'Imana Apotre Nteziryayo, watubwiye byinshi kandi bimwe biratahuritse, kandi urakoze cyane no guhanura abahanuzi bigira ngo n'abakozi b'Imana, ngo n'abapasiteri cyangwa n'abaprofeti wa bishop, kubera ubuhanuzi ko babona bafite abantu benshi babakurikira. Ni nakaye kajambo ushobora kubwira abantu bahamagawe bafite imihamagaro itandukanye? Murakoze cyane, ndashima Imana rwose ku bwanyu. Icyo navuga cya nyuma ku bantu bahamagawe, mwitondere uko muhamagawe. Amen. Imana yahamagaye Samweli yitabye gatatu kose akaja kureba Eli. Niba wawe uhamagaga uri mu ikanisa, reba umushumba wawe, tuje kureba umushumba wawe. Uko Samweli yaginze nicyo cyatumye ashobora umuhamagaro yahamagawe. Ubundi kandi ni Nehemiya uko yahamagawe, bavandimwe, yahamagawe yabwiwe amakuru. Ni ayahe makuru ari mu kugujana, ni uwe mutwaro? Nehemiya ngo yabaje amakuru y'iwabo, aricara ararira, bituma ahaguruka. Wowe uri mu guhaguruka waharijijwe n'ibyaha by'abantu, warijijwe n'iby'abantu barimo, cyangwa ni irari? Asaba ko bacunguze uburyo bahamagawe. Turebe uburyo turimo duhamagagwa, tugende uko Imana ishaka, titwihamagare, tiduhamagagwe n'irari, tiduhamagagwe n'abantu ngatwe. Mureke duhamagagwe n'Imana. Guhamagagwa n'Imana biratandukanye no guhamagagwa n'abantu. Imana ibaho umugisha, gira umuhamagaro mwiza, gira ibikorwa byiza aho muri hose ku isi, aho mutataniye, tubashe kugira umuhamagaro w'ukuri, utari umuhamagaro wo kurya winda w'ibintu, wo gukunda ibintu. Abantu benshi bari mu guhamagarwa bagashaka ibintu gusumba gushaka imitima y'abantu, akiba abantu aho kubafasha. Amakanisa akinguke ku bw'ubutumwa bwiza, ariryo itorero ry'imbere ryo mu mutima, ubutumwa bukiza imitima, ariko atari ubutumwa ushaka ifaranga, ushaka guhezagirwa. Duhezagirirwa muri Kristo. Abari muri Kristo bose bafite amahirwe, baranyuzwe, baguwe neza. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Chunguza sana mwito wako. Murakoze cyane, twari kumwe na mukozi w'Imana Nteziryayo Apotre, aha ni kuri Gisha TV. Murakoze no gutukurirana muri aya masaha. Rero na ejo n'ikindi gihe tuzobazanira ibiganiro byiza cyane. Imana ibahezagire. Shalom.